di Pantai Anyar bersama BBS. Assalamualaikum ke para ibu-ibu. Kita mau peningkatan kapasitas LKD Desa BBC di Anyar, Banten ya. Semoga lancar dan sukses. Ini sama rekan-rekan perjuangan juga ada dua bos ya. Ini mudah-mudahan lancar. Tanggal 5 ya. Ini Bu RT di mana? Ini apa? Jadi apa mana dia Pak? Mau kakak sebelah. Aduh. Jadi yang mana tahu ada? Jangan itu yuk. Kita bergembira ria. Panggil dia. Juga sementara. Next. Aduh, bongkar terima tuh ya bos. Mabok. Apa lagi we? Apa ininya? Jadi mana ya? Jika halangan lewat, kamu duduk dulu di sini sebentar. Terus di belakang sini. Kurang ya, kenapa? Yang dokumentasi lah ya. Partnya. Ini juga masih turunnya. Mana mana? Kalau begini, Ya, gimana mah? alhamdulillah. Mantap. Kita iring-iring. Red. Ada tinggalan. Siap, set. Langsung, oi. Ya, untuk malam hari ini kegiatan kita pelesiran, Kang. Pelesiran jauh. Sip, lanjut. Siapkan kancai. Udah. Ya, itu cuma kancai ini ya. Telepon. Telepon. Apa nyambut? Ya siap. Hadiah tuh, hadiah. Itu lah ya. Saya hijau. Ayah. Ayah nama itu. Balat. Ya. Absen. Jalan-jalan hari piknik mah raya sana teh hari mingguan ada wah. Siap-siap berdoa, siap-siap berdoa. Saya Pak. Hanya
dari desa BBC. Apa nama di jauh lah. Banyak. Oh, ini depan aja. Ya sih di depan. Bagian bangku di depan ya. Tapi yang ini depan. Ini depan. Di depan. Herman mana? Herman suruh ke sini tuh. Herman di depan. Ada istrinya di belakang katanya. Hah? Ada istrinya Herman di belakang. Oh, nggak bisa apa-apa dong. Iya. Otim mana Otim? Otin nggak ikut. Harusnya Otim ikut. Tidak ada peran pengganti Herman. Dia sakit hati katanya. Gantian aja. Ya persahabatan yang kita bantu. Tetap Semangat kayaknya lapas harus yo, ini lupa gratis esi. Kita mau happy energy, menghilangkan rasa jenuh. Herman soalnya mau ngapain? Nanti nggak ada. Apa? Berapa? Pilih santri gila. Kebetulan gila. Nah, ini dulu ke Pantai Anyar. Kami cerita teh lain, Mbak. Ya, kita pakai cari data. Kami cuma batur cerita keun teh. Biar otak agak fresh. Anjay. Jadi hidup itu harus dinikmati. Betul, walaupun kita BPJS bis. Iya. Kita BPJS tidak. Ya, kita harus menikmati dulu. Boleh. Kelas main oke udah lu ya tuh Mobil di mana? Mobil kena panggil antar di halo nih. Bagi orang tinggal mau ada mobil tadi ya. Abang ini kan. Ada ya. Jauh sana jauh. Iya ada. Ayo.
karena mobil juga tadi pengen luar di karena mobil. Ini ketinggalan pas saya. Ayo nanya, kurang kelah yuk. Dia kan itu sore. Bisa. Itu dia mas karyawannya. Di barere lem power. Lu tenang di rumah. Itu mah. Are. Tuh anu sekian. Jadi tiang mereka sih. Kuatan. Artinya tidak ada kafe. Apaan, Pak? Ya, ada nama di absen. Ayo, habis dua. Ayo, habis dua. Habis dua, penghabisan, habis dua. Bersih kata 5. Kopi mah. Hah? Kopi. Kopi, RT Sentrek ya. Ini Jadi bener namanya kopi ngomongnya. Kopi itu. Tadi mah itu bener. Ayo bener. pinggir yang cantik boleh lah. Kita anjir mantap. Hai. Ayo bro. Ayo. Lah kuntung. Jauh saya deh itu teh. Mana usah ke Walima? Kamu kenalan? Ini handus iya bos. Sarwa. Nelpon. Ini lah yang matre. Oh. Colokan colokan. Coba sini untuk komisi. Aku siji. Mahan. Soalnya kita akan kontrak. Ayo terima kasih Maya teh terima kasih. Jangan gitu. Soalnya orang yang mahal. Soalnya orang yang PRP jadi enak. Soalnya Ibu-ibu sesuai tadi balat-balatnya bisa aya nu ka kanton nyariosnya. Lihat di samping gua. Aku di WC kurang sentuh. Anu sebelahna gitu anu aya. Kadang RW. Padang ali. Kandenun. Oh. Ya beda pada. Pak RT kan diambil ya. Boleh pindah. Ya padang bagian takore. Kadang tadi ngomong ke orang wis terkiat. Dia ngomong salam yang bawa jikana. Salam yang bawa jikana. Mau apa euy? Istrinya Pak Ade ada nggak? RW1 istrinya ada nggak? Tanyain. Oh. Yang ditanyain tuh Mama Ujang. Lagi istirahat. Datang dengan di sini. Iyalah, panas. Orang aparat kan. Yang kena cari dia, kasih ngomong. Cuma padang paling belum Lamun aya nu teh telepon kali itu kabur. Halo guys, kita mau jalan-jalan. Taruh dulu pagi tinggal. Jalan-jalan jauh. Bang Aliron nanti Pak. Healing. Ayo mesti ketinggalan. Oke guys, sekarang kita masih dalam perjalanan menuju Pantai Anyer dan sekarang kita baru sampai Cikupa di jam berapa sekarang? Kosong. Di jam 8:07. Nantikan keseruan nanti di Pantai Anyer bersama CBS. Assalamualaikum ke para ibu-ibu, bapak-bapak. Abdi dari Yayasan Anak Otim, anak adul, anak lainnya, anak kongkong berarti. Pada nyumbangkan sumbangan anak, kanggo naon tuh nya bingung. Kanggo barang daharna, ya abdi punten pisan ya sadayana ya ngaganggu kana waktosna.
mau satu nuhun Pak. Punten Pak. Bade wacan kang wajariahna ya. Iya. Lumayan yang mau ikut mak. Atur nuhun pisan Bu kalau kasiron ya. Oh, nuhun atur nuhun permen oge nya naon ieu di masalahna. Oh, mangga. Berikan saya ke saya. Di saya pengen. Oh, ini masalah roti alhamdulillah gede ge beli salah apa yang lain beli bekal pieu. Bu, mari maca doang Bu. Atur nuhun pisan ya, selena ya kanggo atur nuhun pisan. Ah, beli. Jadi nomor duit sih, anjing aing. Mari roti. Ah, ini Bikin deui. nyari ke mah rumah langsung. Tentunya adalah aku gelas aja adik. Atur nuhun pisan ya ke para ibu-ibu na ya. Anu abdi dibayar tol Oh, mohon mangga atas kewajiban. Siap. Oh, bawa Ustaz. Minum. Oh, nuhun Pak, ya gitu samping Pak ya. Punten Bu, punten Pak. Kamu mau cari anak ya? Bu, sare kurang Bu. Beli nyumbang wala. Oh, moal. Kurang Pak. Saya kos. Ya tuh abdi sumbang mana apa ya? Oh, nya. Oh. Pak, beli nyumbang mah. Ibu, sumbangan tadi abdi. Yang seueur iya artisna. Ya kuana. Terusnya Bu, alhamdulillah gini menang gilas. So descriptive like a map, but not a vendetta against people grounded. Being negative, spitting fast, think I'm all in,
Kemarin dari iya dari cerita teh. Akhirnya aku lagi. Mana cerita pada cerita. Oh guys ya. Mau juga asik sama tanah asal boy. Jadi jangan. Ye, ekso ganteng jodoh. Kemarin jangan cobain pas ya. Ngilu. Maksudnya teh. Masa ada aneh ngaco. Ngomong. Mantai, kita mantai. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage in this thread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several pages of vacant. Now that I've been put through hell, I never got untuk makan dan juga modelnya empat pakainya empat pakai tinggi penyesuaian ada ada sendiri ya. Kemarin nggak tahu kejar-kejar yang berdia, kadang mau dua kejar, Ini siapa? Siapa ini? dari make a statement. The consequences Sampai juga lalu ada keperluan dengan selamat lancar. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several pages of vacant. Want a kingdom for the taking. Now that I've been through hell, never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up, make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.
Kepala Desa, beserta Ibu yang saya hormati Bapak Sekdes, yang saya hormati Bapak Pendamping, Pak Tohir dan rekan-rekan. Juga yang saya hormati Bapak-Bapak Ibu-Ibu atau LKD Desa Babakan Cikao yang hadir pada kesempatan hari ini dalam rangka peningkatan kapasitas LKD Desa Babakan Cikao. Saya berterima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya atas kegiatan ini. Mudah-mudahan acara ini bisa meningkatkan kita sebagai LKD Desa Babakan Cikao ke arah yang lebih baik ya, lebih meningkat dalam hal pelayanan publik atau sesuai dengan porsinya masing-masing. Sekali lagi kami juga mohon maaf mungkin pada kesempatan ini tidak bisa membawa plus keluarganya masing-masing karena mungkin itu ya keterbatasan anggaran juga. Dari itu saya mohon manfaatkan acara ini sebaik mungkin ya untuk menimba wawasan, terutama nanti apa yang akan disampaikan oleh pendamping ya untuk kinerja kita sebagai abdi atau pelayan masyarakat. Mungkin dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua BPD yang telah memberikan kata dalam acara ini. Mungkin selanjutnya yaitu patah dari pendamping desa pada Bapak Tohir. Silakan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu, sehat. Ada beberapa hal yang mesti saya sampaikan mengenai kegiatan outclass ini. Salah satunya itu saya ingin tahu sejauh mana Ibu dan Bapak mengetahui tugas dan fungsi Bapak sebagai LKD. Untuk itu saya mau I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.
up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this. Udah semua. Ya si Bapak tuh nggak doa. Nanti kita tutup doa. Oleh Bapak. Bapak. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yukafi ni'ma yukafi majida. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi wa sultanik. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa min dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imaman. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Amin. Wa afiatan bil jasadi wa jadatan fil ilmi. Amin. Wa barakatan firiki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal afwa indal yaumil hisab. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir li dhunubi wa liwalidayya
warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma salimna wal muslimina wal Amin. muslimat wal mu'minina wal mu'minat Amin. al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa Amin. fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa Amin. qina adzabannar. Amin. Subhanaka rabbikal izzati amma yasifun Amin. wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratil al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Amin. Assalamualaikum warahmatullahi Ya mas seremoni dipoto lagi barang lagi ya. Saya banyak. Ikan hawat di bapak. Yuk, ada depan. Ngirim. Jam tadi. Ayo nawa kok. Tadi kamu ya. Pimpinkan kosong. Itu dia. Ayo. Ayo. Balik. Oh, ayo. Itu dia. Kakor. Nah, ya. Hewan. Mana motornya ya? Apa sana mau? Apa balik dia supaya kati ngari dari dongkok? Ah, Gosong dulu. itu dari kita. Dari dia. Masuk kali seorang. Coba, jadi itu. Banyak yang buat satu. Jadi itu. Anjing, itu habis udah. Ya. Terima kasih kepada semuanya. Tentu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat makan semuanya. Nanti silakan untuk bermain tapi jangan tengah-tengah ya. Kumpul jam berapa? Jam 4. Jam 4 kumpul lagi ya. Udah siap tipis. Jam 4. Udah. Mau salah di sana, mau salah ya. Dasar. Jam 4. Kelihatan Pak. Kelihatan bisa harus dekat tuh. Lihat pengen dilihat biasanya. Ya. Ada kan? Kamu di shopping aja, yang di situ di bawah. Nah, Kak. Dia makan lawan. Makan dulu. Nambah tenaga. Rumah. Kan, ayo kan. Stop. Pakai yang perlu dikenal orang. Bilangnya tuh mahal. Oh, ya halo. Lihat. Gantian. Iya, baik. Itu dia. Oh. Ayo kita berangkat deh. Ayo kita bagi dua.
Seguluk mana kalau tinggalin? Sudah ya Pak. Sapu orang. Oh, Sini aja Pak. Duduk ya. nah, ya telu di dia hiji kia tengah saimbang. Yang mandi itu. Ayo, are you ready? Jalan lagi. Tenang, biasa. Jadi. Lagi, yang pakai speedboat deh. Iya, sini Bang. Hah? Gilanya. Dulu nyepian. Oh, kayak api ini teh, bentuk gitu. Bang, sini Bang, ada Bang nih. Enggak di dia. Oh, iya supirnya. Pilotnya iya. Pilot. Saya ada enak sama nunggu ada ya. Ombak dulu. Ayo, tar dulu Bang. Tar dulu. Ini dulu. Oke, Bang. Banyak kan. Ya naik. Wah, dia Bang. Gak apa-apa ya sambil berdiri ya. Mana lebih Bang? Ya gue apa? Dua D nggak bisa 2D? Bayang kan? Oh bukan jangan. Iya. Itu yang bakal ya. Baru bisa rata ya. Bang. Sini. Tahun pandang dulu. Hah? Belah dia. Belah dia aman seimbang. Oh iya, enggak aku lewat. Lewat. Di sini saya lewat di tengah. Lewat. Ih, muka wae goblok teh. Maaf, Bang. Goblok karcis itu bisa ditukerkan anu makan batur mah. Iya. Heeh. Jadi orang sorangan gitu mereka pakai hiji eta nu tukerna. Jadi anu kurang misalkan makan batur sebenarnya diduitkeun. Bang ka diutak mah kita. Oh, siap. Itu sih ada gua ada. Gampang ke penerima. Oke. Oh, iya mah. Boleh. Ya. Itu anak-anak aku gun. Tapi nah, iya kok sih pandangan. Bisa talangin ke nah. Bagian kemana? Jalan kemana? Jalan ke pantai, jalan ke pantai. Kalau tak buat sekian. Jangan dulu. Bukan dia tanah. Apa? Ayo. Lama paling RT. Dia kafe yuk. Kali yang pertama. Kafe kan yuk. Jadi tukang. Hah? Di Arab kuduna. Kamu kafe men. Dia depan. Oh, kamera mah di Arab yo. Ya ayo Arab. Ya. Apa aja? Kaki ke depan. Cek aing ya. Ya yang nomor. Iya yang udah mah. Oh, si ini kamera teh. Ya kan lagi balik dah. Kamera Arab yang nyokot mah. Baliknya. Sekarang awak aing nak. Oke, isin. Aing pindahkan enggak? Kalian untuk Nanti ku lagi di ngilu. tanah. Kasih nanti.
pakai bumbu ya. Boleh buku dah jauh banget. Subjek akan masalah itu. Jauh-jauh Wajib sing bagus ya karena rek nepi sing bagus soalnya rek digulingkeun. Lanjut kan? Hah? Rek digulingkeun ieu na. Ada korongkeun. Oh, sing bagus. Aduh. Hei. Ya yang di laut. Iya. Jelema. Lu. Tahu enggak? Boleh. Siap. Siap. Mana yang gulingnya? Ya, mana yang gulingnya? Mana yang gulingnya lu? Tadi itu. Ah, tadi itu pasti gulingnya. Ah. Tolong. Ada bisa ngoceh itu deh. Ada yang harus kenal tanah deh. Bakal ngoceh ini baju naik kemana gitu. Satu naiknya. Tuh ada pangganya tuh. Tambah tuh. Ada tuh pangganya apa tuh? Anjing. Asin kayaknya. Kemarin Pak. Ada lain. Oh, kamera tukang eta. Yo. Ya Pak, aduh bisa diatur. Ya Pak. Ya basuh. Mau berhasil. Ini tukang kurang. Arek make itu master. Ada pakai. Kelihatan. Hah? Kelihatan tuh ikan itu, Bang. Tuh. Oh. Ya, itu lauk tuh. Oh, pakai ya. Bukan aduh. Syarat tuh. Ya, nyorot. Hai, kalau ya. Mana lawan? Ngapain? Jasa, Bang. Aduh, aing teh ngojai ge capek, goblok. Tah, anu dangkal mah didinya tah. Santai bae kalau ngojai santai. Mana didinya? Tuh. Ringkat. Pakai masker mah kelihatan ya tadi harusnya enggak ada gaulnya. Gitu. Ada kuat. Aku deh dah. Ikannya cantik banget. Katanya kek. Kira aja kedua. Ngaruh jaket tinggal mawa danas. Di mana sih? Pakai pelampung ya. Takutnya ada yang ngomong di banding. Emang kita lap, kita mau pelampung Pak. Itu. Oh, tak anger ngap jadi Kamu kan kelap apa? dia Mang Yang balik narik kemauan Mang Yang. Kamera yang diharap halus cokotna. Mau pakai ini, kalau pakai ini kan nggak perih ke mata. Cu yang dangkal tuh si Abang tuh. Oh, tak batuan ketempo tah. Iya, tah mata enak. Arek teh mumpung masih loba. Kayak berang apa ya? Nyawa teh ya teh. Ya, ya. Apa pana? Ya waduh lu kumaha deh? Oh, ge dibayar ke hitungan. Ya pakai lah heula itu mah. Berbalik ya? Cik tinggal tak begitu kok. Bener orang ngojai deui. Asinnya bener-bener. Hari pakai non kepeuli kana masa. Tapi asam teh ya. Mahal ieu tarang masa. Hati-hati. Nanti 4 doang. Belakang mau pakai. Enak, tapi mata aman. Iya, memang. Ya urut mau TBC ya. Cuci dulu.
Ini tukang kamera ya. Apa itu? Masuk. Itu gratis kan? Itu main 20 mas. Ya, 2 biji kan itu. Kurang berapa? Belum. Baru 6. Sekarang ya, Mas. Iya, kameramen, mau kudu make mah. Arek. Ada gitu deh. Aqua. Aqua. Iya. Ya akan join ngeluncak kenana orang lewat. Ya kalau yang ini goblok. Ya paling aduh. Apa gitu aing ngarasaan ceuli ongko kasih baru motong kok asin. Goblok deng. Bang, geuning maraga lah teh. Aing yang kieu kan mah sa. Ate tepur yo. Ya, iya kumaha ieu. Katana digagel, Mas. Kita baru udah kuatannya ya. Ini apa? Takut. Kan tutupan irung, pasien kan irung, tutupan. Jadi nggak ya. Ya, kuatkan. Ya. Ah, bener kan guna. Oh, pakai kan. Cuma, yang itu kita pakai ini. Ah, ya nyoba tadi. Yuk. Ya, ini kan digigit. Gitu. Benar iya mah sih, iya mah. Itu gua pakai iya sih. Bingung apa? Benar. Kan mau. Lu aing ngapa pakai apa ya? Iya, pakai. Nih, ada ikannya nih. Pegang roti ya tuh. Biar nekrim. Napaknya na iyo ko wala iro. Anak ko mana? Oh. Jadi kayaknya yang apa? Dia pakai gel. Tuh banyak ikannya tuh. Yang bener. Ya, foto aku ayo diharapkan jadi luhur. Ya, ya, ayo geuningan. Foto berguna ieu. Henteu kita euy. Ah, hop. Euy. Karasaan rotinya lain dicapluk pulau, capluk ku ieu namanya ya. Pulau naonnya? Pulau. Nah, kono sok na akuarium teh geuning. Heeh. Layangan. Tuh aingnya tuh mau apa? Si aing kempo yang mau apa? Kita udah sok turun kan. Oke. Kita posisi video aja. Sok. Halo ya. Ada ikannya. Ada di YouTube dia nah. Tuh di bapak kan tadi pakai ieu teh. Enggak kok mah dia mah. Mas. Ini benar. Ini pengen sedang disewa. Oh, nggak disewa. Iya, kesewa. Iya, dua harian orang pakai pulang pakai dibayar. Bisa pakai aja enggak kalau jangan dibayar. Yang beri tempat tanah ya, belinya. Ya, lupa. Jalan lupa itu mah. Aku apa ya? Aku ayah tuh. Itu ya. Kurang tadi itu ya. Teman, itu kan tadi orang. Tadi pakai orang. Kan tadi orang karumpul. Blok ya. Ente pakainya. Aduh, buat. Endok, buat tadi jalan jauh. Ya. Dia yang lagi ya. Bang, masih ada beran? Udah, Bang. Tadi mesti. Oh, yang nyemplung mana? Nah, nyemplung kok. Asik kamu bilang. Nyemplung pakai pijahanan aja guys. Pijahanan kawin gitu. Nah, katel. Oh, itu ngambang. Lihat yang Pak. Dia sama-sama di tiup gini. Dari pelampung sama ada terlelap. Kamu lama, ke bawah kan? Pelampung, angkat temat. Temat kebuka. Pantai cerita. Boleh.
Ya kayaknya lu punya aja teh. Bocap ini itu. Ya itu yang Oke, yang karena. bener. Ada kayak Apa ya tuh? apa? Ini udah nyampe Pasnya. Kan ya. Makan. karena kayaknya tadi mau ke umiti mau aja kalau motor. Mama ese orang rek ka mana-mana teh ka bawa ku oma. Lebak kali geus apa? Ulah gerak langsung gigi, enggak kuat yang gitu mah. Ruas teh, template. Aing ruas ge cicak si kami. Lain ku udah. Saya ieu mah. Aing leungeut tangan kanan jadi ieu. Kan dia kan aing jeung budak kan. Kelak. Oh sebelahan. Ada sehari yang makan Kan masih wah, cari aing kasupan. Udah hari waktu. kalau katakan itu goblok. Saya tim pengolong lu itu usian siap. Ayo bisa kalau itu ngasih kamu aku kalau banyak. Dia lalu kan dia wah itu. Oh iya. Atau bisa dilebih kan yang Iya kali kenin jauh tukangnya paen. Ayo ke bawah kaliknya mingguan malau. Iya pada parapan ya. Yang nyamperkeun ka mana? Ka mana? Angkleng nya euy nu di laut. Nah jadi oh ada naon ke nyamperkeun ge. Nanti samping itu tuh laut nggak bentang. Ya. Tuh nyamperkeun laut tuh apa tuh? Eta nyamperkeun mana laut tuh? Nah jauh deh lah. Ayo ke bawah yuk. Paling teman. Sepeda lo bisa serangan. Iya. Sejuk panas kayaknya. Banjuran eta mah itu panas. Itu Asik tuh mah. Pulau. Ayo ngomong set wae. Manten. Aku ngoronyok lauk tuh. Aja Masih tuh masih cairan. Lagi. Ayo sok. 2, 3. di dalam lah. Kayak itu dari bisa mau apalagi kan orang mah nyangka juga ceng lu naiknya ulah dikodakeun tak mau apa asal itu kayak mau HP mah gitu maksudnya aya saurang ulah nyuruh kana ulah cai ulah kan anu nak etana
Ai gitu kan pisang berangkat gitu kan kalau udah sama are. Ah, malahnya sekali memang udah makan sagu makan pisang. Dari laut mana yang Madura? Oh, soalnya air mangonya. Lemas. Bisa di atas laut dia ya. Punya aja mama. Bisa di atas laut dia mah enggak ada. Di atas laut, enggak ada sumur ya. Urangnya ada dulu. Ya, ada urangnya. Urangnya di luhur. Urangnya Pak. Biasa di laut ya. Ada di air tahu. Ada di kolam terapung itu di rumah. Taruh air. Sok ngalahin cai teh ya mau ayeuna. Loba kalau anak basuhan baju ajoan kan jadi diperut. Oh, bisa. Heeh. Uang kantongan ya? Kantongan ongkos. Arek game. Lagi ngejong lain kayak udah ada. Dekat kepada dia deui we, kalau anu ke polis aing. Wes kesukaan hari. Kang, ya teh namanya lembur naon? Lembur Sangiang. Kecamatan Carita. Oh, kecamatan Carita berarti kabupaten mah. Pandeglang. Pusat Pandeglang di jauh ya. Carita. Hari ya, masana ya, semoga ada usaha ya kan. Kelompok usaha aja dia gitu. Apa dibentuk desa? Apa Karang Taruna? Apa pengusaha tani Pak? Nelayan, konservasi alam bawah laut. Oh, konservasi alam bawah laut. Kan iya teh pemasukannya ke pribadi akan kan ya? Desa ya, berarti kerjasama gitu nggak hanya kerjasama. Kan PADES-nya, kecuali berenang dia lain jalannya, itu mah pentingnya. Terus asli orang Dina berarti kan jaga muda daerahnya. Kami normal tadi bapak itu sabar ada deh. Kan Nabi Mayat mana kayak tergantung tukang guna itu guna. Jadi itu kan, tapi memang ada sekitar 2 dapur gitu. Oh di warung gua. Benar lewat ya. Oh mohon. Oke orang tuh. Berarti terpisah ya? Ya. Begitu pengen mabuk. Hah? Main liar, minum cai liar. Hasil. Yang kena habis bobo. Hari rame hari libur kan gitu biasa. Sekarang kan saya naik perahu, kok diajak dibalikkan gitu berat. Enggak. Asli nah. Dia kenapa ada jalan bukan? Atau gimana lain? Terpres. Naik gitu kan. Mau cari kan anak kata awal aja mah. Yang lumayan lah ya stok 12 kan gimana izin. Udah mah di situ hasil tuh konkret. Itu minum oralit. Nah, gitu minum oralit bae. Anjir. Saya kan di Purwakarta kan. Purwakarta. Jauh-jauh kadieu teu kikian mentok di rumah berenang. Bener. Anu dia berenang dia ciri khasna. Carita kieu kan ya. Ya berarti orang teh naik gerbang mayar naik perahu digugahkeun deui. Mayar. Ya dia bener di Purwakarta mah teu aya. Aya. Ya. Cuma emang teh laut teh. Aya danau. Emang teh nyeri kan ruas tah. Nyeri teh sabaraha ruas tah.
Pengalaman asli nak, asli nanya lah. Alhamdulillah sih dari pengalaman gitu tak. Ada beberapa aja nanti. Orang datang aja. Itu tahu tangan orang ini tak. Tahu. Dia mah siap. Pikir main Pak. Nah. Kira-kira paling kali lipat udah miring kali ini bangsa gitu. Jemput masuk ke sana. Jangan tuh. Mau deh. Mau ya ya dok. Kita Pak. Sering limpin. Dah. Satu, dua. Sebelum langsung parem gitu. Satu, dua. Selamat Bapak cantik. Keruan Bapak Kepala Desa Cangka dia juga kena kamar mandi ya Pak Ujang masih mandi. Jadi persiapan pulang paling ayana jam 4 tapi jam 10-an lah ya pulang hanya jam 11 pun lancar mudah-mudahan lancar. Jadi tidak ulah ayah halangan ulah ayah naon yang penting lancar di jalanan arpa lurah ke mana heula euy tadi di ditu keneh oh ya orangnya di ditu keneh. Hah? Aing kamar mandi kan teh apa nu mana kamar mandi na. Apa dia itu kamar mandi nak? Kalau buat lagi kamar mandi teh lieur itu terus cocokan di dieu gitu. Ai tanah naon teh? Bu negarana sekali aya. Ah, nyain can mah berarti. Iya kan.
telepon atau jang? Jang? Terang-terang tadi. Apa di telepon? Susah dibawa. Hati-hati di rumah. Pulang. Siapan pulang ya? Udah. Udah berangkat selamat. Amin. Mari kita pulang. Aduh. Oleh. Oh, aduh. Langsung ke sana. Ya simpen di pangker we. Terima kasih Pak Ji. Apa dia Pak? Enak aja simpen di. Enak caranya kan? Ya asin kamu dulu berapa ya? 105 ya? Ya. 105. Hah? Oh. Asin dibeli deh. Beli masih. Ya. Ayo bro, ya. Udah masuk? Hah? Gantian sini. Nolak. Nuhun. Anak jurusan naon itu bener na ke Jakarta bisa ke Bogor bisa. Alam botar jurusan naon sebenarnya ayo Kan usum ya kieu mah. Kalau doanya. Masuk. Wah, kita tadi. Ayo sama apa? Bisa Bogor bisa Jakarta bisa Iman. Ayo. Orang mah isukan mau ayo terakhir. Silakan dulu teh. Ayo cari tuh. Ayo, ayo. Bisa ada yang kayak gini ya. Semangat, berangkat. Usah ada sedikit-sedikit ya. Anak-anak disebut Pak. Ada kirim-kirim enggak apa-apa. Ayah kafe itu kan ayah. Mas, betul kafe. Cairan, bos. Ketinggalan. Asin dong, asin ya deh. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, alhamdulillah kita udah healing-healing di pantai cerita. Banyak sekali cerita yang akan kita nanti cerita. Nanti akan kita ceritakan kan di bumi gitu ya. Pengalaman-pengalaman kita di pantai ini. Beli asin. Beli asin, di toilet, pencetan. Udah jadi pusing jadi sebelum kita melakukan perjalanan pulang, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya menurut kepercayaan dan agama masing-masing kepada Bapak Supir. Terima kasih ya Bapak Supir, udah bisa mengantar jemput kita.
Mudah-mudahan Pak Supi ada dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai tujuan rumah kita masing-masing. Ibu Bapak yang berbahagia, marilah kita berdoa. Berbahagia. Berdoa dimulai. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan doa kita diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai rumah, sampai tujuan, tidak kurang suatu apapun. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo nama udah lupa udah persidangan. Bismillah. Apa mau sidangan bismillah dulu. Kita akan pulang ya. Bismillah. Ya saya bikin tapi orang itu nyanyi lagi ke tangan dan gimana sok bismillah. Baru kosidah saya bismillah. Belakangnya Bapak Supir jangan sampai mengantuk ya. Bolehlah kita yang ngantuk, Bapak Supir jangan ngantuk. Ada ngantuk. Pak boleh ngantuk, Bapak Supir jangan sampai ngantuk. Kita api loh kan? Ya api jangan. Biasanya api sulit. Jauh biasa. Ayo Bismillah. Selamat tinggal Pantai Cerita. Nyanyi semua ya, nyanyi semua. Ya, nyanyi semua ya. Nyanyi semua. Gede lagi siapa? Dan memandang lagi lautan yang menanti bersama air suara mulai tenggelam. Oke, siap di dalam cinta. Satu, dua, tiga. Selamat hari. Janganlah cepat berlalu. Cepat berlalu. Kamu saat ini ingin ku genang selalu. Oke, bisa tuh, hebat, bisa tuh. Hatiku damai. Kejar kali itu. Jiwaku tentang di sampingku. Lanjut. Hatiku damai. Jiwaku tentang bersamamu. Guys, terus. Oke, lanjut. Oke, sip. Kamu dengan aku. Jangan jangan bawa ke atas. Aku ayah Edit mah. Lain lagi. Ayo. Ayo itu mah kenal. Ayah Farahap. Ayah Ridho Rahab juga. Rahab.
Aku menangis hatiku selalu ingin bertemu. Siap, siap. Siap, yang di belakang siap. Kanan, sambung. Go. Ayah tercinta, aku ingin menyanyi walau air mata gigiku. Aku ingin berjumpa walau hanya dalam mimpi. Berteriak semua. Tidak bisa tidur. Senja berganti, wajahmu selalu terbayang. Waktu engkau pulaskan berdebar hati di dada. Aku lupakan peristiwa kisah ini untuk diselamatkan. Menunaikan tugasmu dari batas terlukis di dalam kalbu. Hanya bila kau kembali, hidupku akan bahagia. Hidupku akan bahagia. Hidup bahagia. Oke, siap-siap di luar sana. Sadar? Dan permata. Sumpah lo sadar? Udah mulai nyampe? Masih lama Bu. Mana saya tanya? Di MPR itu MPR. Sampai gedung sakti demo ada. Ih, gue lo sih sudah ada aing mas sadang. Aing atuh. Lumayan. Subscribe. Bakal kehilang permata tuh. Kuat sini nih. Kuaci. Hah? Kuaci be ya? Wajib binatang. Kantong Itu kantong itu. Beng-beng ya. Adi. Orang udah dikasih kemarin tuh.
stop the